Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 18, versikulo 1. Ti tao adi na ammo ti makilangan iti pada na a tao, ti labagina ti pampanunutan na, kontraan na amin a naimbag a pangeddang. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Saan ka man ang makikuy-kuyog iti dayjay dungrit a Dennis? Anya ka di basol ni Dennis kata kayo, mami. Masun ti trabaho na. Iso ako nayo, adungrit? Saan ang maikari dayjay a manukangan? Napintas ka. Agpili kamot iti makaipaaykan ka iti nanamay abiag. Sino nga ti kayat yo, mami? Ni Dani ta inhinyero. Dayjay ngay a Dennis. May salaang amason. Saan ang may panakal ti trabaho na? Oray mason tanataer ken nagaget, mami. Oray saan anataer ni Dani. Tagnamay ka iti sidong na. Awan sumgar adot-dot ko kankwana, mami. Saan mat apananguyaw? Ngam, lakay mo't. Kan adayo natataer ni Danny sa boyfriend ko? Apay, maipayan nakakadi iti kinanamay ti kinataer dayjay amason. Si kamot gayam dayta engineer. Di kamot umumayan ni Jay Balay. Ado ti pa ka kumikumak, madam. Umayak to numala, medyo balayo, Adan to nga ta ni Jenny, madam. Ay, wan baro. Sana pumampanaw. Takanayon nga dayjay Balay. Awan ka di pa'y kaayan-ayat na, madam. Awan pa ay baro. Di ka madanakan. Tadaak matamang tulong kan ka para iti anak ko. Agyaman na karod, madam. Ay ayatak ti anak yo. Ngam di nakmat nga minsungbatan. Dumtang to dayta, baro. Anos lang. Awan papanan na no di na kan tumulayatan. Sabay ko mga rod, madam. Sige. Ika gumaak ti umay inton malam. Ije balayo. Adda project mi abalay iti sa bali a lugar, sweetheart. Amang ano inton umay alawas ti panagsublik. Agan-anad ka ije pagtrabahuan nyo, Umawag ka kuma. Wen, sweetheart. Madanagan ka kadi, no di nak makita. Kutsyak, saan ka madanagan, no adda pa panak? Saan? Taamok ngagsubli ka mutlaeng. Saan ka apumanaw? Kastam kaya ma. Awan dadanagan, no di nak makita. Si Kamat. Rabak ko lang dayjay. Ay, isang patan kanto iti paboritom analoom amangga. Umanayan kanyak ti kadam. Saan nga importante ti anyaman nga isang put mo? Agpapintas ka, anak. Umay ka nun ni engineer dito'y balay. Sino nga engineer, mami? Apay ko mga agpapintasa. Ni engineer Dani ti bagbagak. Swerte mo day siya, yan ako. Anya ko mati pagswertiak iti inhinyero, mami? No day jay ti pakiasawaam. Agbiag ka na sa liwanwan. Jak kayat dayjay nga inhinyero, mami. Amoyo mat nga adda ay ayatak. Sino tay ayatam? Dayjay amason, akanayon anadulpat. Adamo trabaho na, mami. Sa maysa, adamo trabaho. Agtinulong kami, tapno agpata kami asaan nga agrigat. Basta agsagana ka. Mangnamnama dya inhinyero kan ka. Iti dayta nga edad mo, may saka pa'y nga inhinyero. Awan ka di pa'y kaayan-ayat mo. Adamat sabsabong at anti. Ngem, kaslasabong iti bakir. Nagrigat apurusen. Agalisto kamat abarok. Sagutam iti kaayayo na. Kaanon to pa'y makita mi nga iti apu ko mi. Bayan nyo, tay kagumaak apurusen ti sabong ti bakir, anti. Saan ka nga agkapoy-kapoy tapno makaasawa ka mutten? Lakay kan. Sabagay, kayat naktiin na ti babae, anti. Saan nga taaday ta inamot ti bagbagam asabong ti bakir? Ni anti met, naragregan asabong ti inana. Loko ka. Gaputa bumakot, ibagamon na naragrag asabong. Agpay sumat ti bagbagak, anti.
Hello, Engineer Danny. Nakawag ka mat. Umayak ko matita balayon ton malam, madam. Umay kalata iho. Silulukat akanayon to'y balay para kan ka. At akadidita ni Jenny, madam. Amangan no adda na panan na. Amangan no jak madanon. Saan pa ya si Mangpat, iho? Aday jay trabaho na. Ngam sigurado, masapa sumangpat ay chay. Sige nga rod, madam. Nagritira kami. Umayak dita balayo. Sige, iho. Awan parikot. Ne, binaliwan nyo ti panakornos ti sala, mami? Ada ka ti sa nga iliyo? Nalipatam ka din timbaga nga da sa nga ili ita. Saan akas iti dayjay Amazon? No di kat mabig-big-big a tao. Anya launay ti kinaimportante day taas nga ili. Ta binaliwan nyo pa iti panakaornos ti salas. Agraman kortina, sinukatan nyo. Idin to ta kasuksukat man. Ni Engineer Danny tinapatag asa nga ili ita. Masapo la sangwam. Awan tinagtulagan mi iti sa nga ili, mami. Ha, sikan ti mangsango kan ko, ana. Ti pangadang ko ti masurot ta syakti na. Anak kalaang. Gaputa si kati ina? Kukwam amin a pangadang, mami. Saan ka di akarbang ti mangadang para iti bagik? Syak lang dadakarbangan na mangadang. Gaputa syakti na. Ti kayat ko ti masurot. Dani, ano dagiti nakita ngayong kargam iti kotsem? Sabong samet kan tsokolate. Kuha, dad, para iti agbalin a manugang yo. Agawa nga rotan lumakay kan. Mga sawa kan. Sana bale, tad nakatulungak iti sabsabungat. Tultulungan nakti inana, dad. Pati di inana, sagutak, tapno mapilit na ti anak na makiasawa kanyak. Aramidam ti amin na pamuspusam, tapno mapuros mo ti bagbaga masabong. Windad, di kayag danag. Nuapay ngamin at di nakakayat day tabalasang, kat may saka pa nga inhinyero. Alang arutin, dad, mapanakon. Ala, kat namnamaak ti panagbaligim, iho. Napnapadam. Naguroray itay ni Engineer Danny. Awang ka. Saan ka di ada kayo ti akin sa nga ili, mami? Rumbang ada kayo ti mangsango. Ta sa nga ili yulakat nga rod. Kano kapay anagbalin abastos? Insuro nakakadijay awanan modo Amazon? Ha? Manipod ita. Diyak kayaten amakita ti pan nakikuyog mo kan kuana. Mami, adamat siguro karbangak nga agpili. No asino ti kayat ko alalaki? Dayjay kadi awanan adal kan dolpat ti kayat mo? Oray ko na yung nga awan adal na tanasing patmat, mami. Kan ulitak manan. Ni Dennis ti ay ayatak kat awanin sa balipay. Anya ti impakpakan kan kadayjay dolpat Amazon. Napudno ti panagayat na kanyak, mami. Saan amabalin? Ti pangadeng ko ti masuro! Imbagda nakasangpad kan, sweetheart. Medyo nabayag ka iyo trabaho, Makalawas laang mat, sweetheart. Ada ka ni parikot? Pilitin nak ni mami ang makisango itilakay nga inhinyero. Kayat mo ka di day nga inhinyero, tadi adal? Ay, tsakayat. Ha, agbagpakutak langan abalasang. Anya? Inhinyero ko naman, di mo kayat? Basta, jakayat. Si kalaang ti ay-ayat at Dennis. Ay, huwag gayam. Umay kami kan ni tatang. Tatulagan tayo ti panagkalay sata. Kaano kayo nga umay? Ibagak day ta ka ni mami. Inton malam ti Domingo. Umay kami kan ni tatang. Mami, umay ka no da Dennis inton Domingo. Ada kadwana. Iti anyaga po nga umayda dito'y balay. Ha? Diyak kayak nga da dumapaw adulpat dito'y balay. Tulagan tayo ti panagkalay sami, mami. Diyo ka di kayat nga agragsakak mo? Awan ti maangay akalay sa nudulpat tupay matlang. Oo,
Apan na kay ranranadan ang nagsabat na dito, iho. Nagnaak dito tamapanak iti project site mi. Ada ka di bagayo? Ada nga binumaya sa nga ili ti anak ko inton Domingo. Kaya't ko nga umay kamatap no mabait. Anya ka ti trabaho ti sa nga ili na, madam? May salang Amazon. Iso masurunak. Awan laban na kanyak day tapangas. Masun matlagayan. San arumbang akalangan ti anak mo day ta Amazon? Iso nga roda kayat ko nga umay kamatap no agrana kayo. Kan, masorpresa. Sige, madam. Umay kami kini Daddy. Dad, kadwanak man inton inakpasyaran ti balasang asab sa bunga? Ala, yung kagumatang itinapinta sa sabong, kan nginginain at chocolate, kastamatan iti prutas ngay sagot mo. Wen, Dad, dagitinginginain na talaga ti gatangak, tapno maayo da. Piliyem ti presko kan napinta sa prutas. Sige, Dad. Mabainan to ti masun asa nga ili ti sabsabungak. Anya ti trabaho ti karibal mo? Masun ka no, Dad? Mason ko nam. Masigurado nga wan laban day ta amason ken ka, iho. Day tamat nga ron tinamnamaak, Dad. Mason kontra inhinyero. Ala, kano ka diti ipapanta? Ta isaganaak manday tangal daw. Jenny, alam dagito anak natang. Mula ni tatang ko dagita. Wow, presko anak na nga. Agyaman ak, Denny, sweetheart. Sweetheart, agmay may saka ka dito'y balayo? Ada ni mami ija kusina. Agtugaw kayo, pay. Tain nak ikabil dagiti natang ija kusina. Kan ayabak mo ni mami. Anya da kita. Kamote, aba, tarong, sabong ti katuday kan. Ha? Mami, naimas dagito ita presko. Ay, marigrigat a talaga. Dagitakit din, ti sagot na kad ka. Umay kayo kit din. Kaya't da kayo ang makasarita ti ama ni Dennis. Umunakan, ta sumaruno akto. Umay kayo kumaadagos, mami. At dataw, iha. Ingka man katsaptan. Excuse me pa ya, sweetheart. Inakitaan ti nag-doorbell. Naimbagamalan mo, Jenny. Ha? Mami! Ada sa nga ilim! Paunagam tinaysang sangayan asangayli, iha. Ni engineer dayta. Umunag kayo kano, sir. Kuna ni mami. Nagpintas nga agpaiso ti sabsabu nga mabalas ang iho. Ala, iyawat mo dagita agkakangina asagot mo. Awatam dagiti sagot ko, ading. Mami, umay mo awatan ti sagot dakan ka. Asino ka di dagito'y alalaki? Siyak ti kayan ayat ni Jenny, tata. Asino kayo kadi? Sana tata ti may parbang nga awag mo kanyak. No di kat, sir. Pasensya kayon, sir. Apa yun? Kukit. Mami? Masapol nga itaray da ka di ospital. Nana, umay ka. Tulungan kan. Ibantan, Dennis! Amang ano anya ti mapasawag ka ni mami. Umunakan. Taing kamang kita iti pangiluganan. Sige, inakwan! Umay kan, ma'am. Tulungan kan. Nana, at datayon dito'y balayo. Kat surutan nyo kumatibilin ti doktor. Dagiti maiparit akanan nyo. Masapol aliklikan nyo. Podno timbaga ni Dennis, mami. Di ka agdanag, Nana. Bantayan da kayo. Di kay baybayan. Agyaman akada kayo, anak ko. Agkidawak iti pambakawan. Gapo iti panang tagtagibasit ko kan kaidi, Barok. Nasinaw kayam ti panagpuspusom. Kat kaano tinagtulagan nyo apa nagkalaysa. Saan akon atubang iti pangadang iyo. Iso ti masurot. Agyaman kami unay, mami.
Adda karbengan ti tunggal may sa amang ngedeng para iti bagina. Saya aten ti makilangan iti pada a tao, di adal man wano saan, baknang man wano na panglaw. Kasta ti pagayatan ti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na imbag nga oras kata kayo amin.